ନିଜ ଦେହକୁ ପଥର କରିବ ତମେ ଆଉ ସେମାନେ अच्छा बाबा से जमी बिक्री कथा कौन है जमी बिक्री सही এই দুষ্পন্দার জমিটা দিলা মির্জা দাস কত নেই
ଏ ମା ଝିଅ ତାକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାପା ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? କେମିତି ତାକୁ ଭଲ କରିବ? କ'ଣ ହବ ଏବେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଜମିଦାର ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉକୁ ଖୁସି ଲାଗି ମୁଁ ଜମିଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ମଦ ପାଟିରେ ମଦ ପିଇଦେଲୁ। ଆଉ ମଦ ଟଙ୍କା ପାଇକି ତମ ପାଖରେ କଣ ହାତ ପାତି ଧାନ୍ତି ନା କଣ? ଆରେ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ବର୍ବାଦ କରିବା ଆଗରୁ ତ ରୋକିଲା ଭାଇର ମଉଳି ତ ମୋ ରୋକିଲେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଦିନ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ସେ ତ ମରିବେ। ତାକୁ ତ ଅନ୍ତତ କାହିଁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ନେଇ ଜୋସମାନ ତମେ ଭାଇ ମଲା ପରେ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନେବେ ଆଉ ତମେ ସେଇ ରାମାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କରୁଛ ନା? ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦିନେ ସୀତାଙ୍କ ପଦ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦେଖିନ। ସେ ତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜକୁ ମା ଭାବୁଥିଲେ ନା। ଆଉ ତମେ ତମେ ସେଇ ଯୁଗର ପୁଅ ହିଁ ତମେ ତମ ଭାଉଜକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଭାବୁଛ। I don't say no. କେବଳ ଦୟାରେ ତମକୁ ମାରେ। ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗା କାହିଁକି ବାପ କଥା ତୁଣ୍ଡେଇବ ଚାହୁଁଛୁ? ମରିଯିବୁ ତୁ ମରିଯିବୁ। ତମ ମୂର୍ତ୍ତି ଭମ ହେଲାଣି। ତମେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। Sei Josmond! Se houtene ଆମ ବାପା ଭାଇ ବାପା ପାରେ ବେଳ ପାରେ ପାଣି ହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଆଉ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି। ତମେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଔଷଧ ବିନା ଛଟପଟ ହେଇକି ତମେ ଔଷଧ ବିନା ଆଉ ତମର ସେ ସତୀ ସାଥୀ ଅନୁସୟା ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଏଇ ଖଟରେ ମୋ ସହିତ ଚଉଠି କରିବ। ପଚାଶକୁ ସାମ୍ନା ଦେଖି ଡରିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବରଂ ପଚାଶକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାନ୍ଦିବାକୁ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତମେ ହୋଇ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁଛି ନା ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲି। ଜୀବନର ଦୋଷଟି ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଦିଗ ହରାଇ ନାହିଁ। ହଜି ଯାଇଛି ବାଟ, ହଜି ଯାଇଛି ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ଏ ଅମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଣିଷ ବିକା
হিন্দু পড়ে রামায়ণ, খ্রিস্টান পড়ে বাইবেল, হে পড়ে কুরআন, मैं हूँ आप मुसलमान, नाम है मेरा मुख्तार मियां। मालिक, हमारे पीछे पुलिस पड़ा है। मैं वो लगता है हमारा कोई है जो सारा पुलिस को हमारे अंदर की बात बताता है। ऐसा कुछ भी नहीं सुलेमान, हमारा काम हमको करना होगा, पुलिस का काम पुलिस को करना होगा। लेकिन मालिक, और वो तुम्हें ऐसा चलेगा, हमें विश्वास कैसे चलेगा? किस्मत किस्मत किस्मत, हमारा किस्मत में लगा है पैसा पैसा पैसा। इस साला भारत आदमी को बर्बाद करने के लिए इस साला मुख्तार मियां पाकिस्तान छोड़ के मुझको भारत से आया। भारत से पैसा लेकर पाकिस्तान में बिल्डिंग बना रहा, बिल्डिंग। आतंकवादियों को पैसा देकर भारत को बर्बाद जल्दी निकलना होगा।
ब्राउन शुगर व्यापार वाउंड कर अरे थोड़ा गंगा करे मोटी करता है ये तो भाई को छोटे को बड़ा करची अब हम पर केमिकल ओना तो पिला तुझे पापड़ जय तो साला हो बाबा साला चरम देला काका साला मनीष करा दुईटा साला पुलिस आई गयो মই साला हरामी एक छोटा मुझे तो कथा दो मु तो नहीं कोड़ा बड़ा चाकरी करे गई आ तू भलो पैसा दिना रोजगार करबू हावर तू मोर पहिले त मेहरबान करी बात कर भाई तू तो साला मोर बाबा दया रे तलुचू तू साला कौन मते दया करीबू ওই সব পাউডার ব্যাপার করবি পাউডার ব্যাপার এমন আছি তো মন্ত্রী দেখা बस